Hebreo yaosirinakar qillqata, mayir halja. Diosaj ka urunakanja, walja kutiu naira au kinakasaroj kunay manita profetanak toqi parlana. Aka qepa urunakansti, yuqap toqiu parlalakisto, huparo taqe loratanakap katuyi, hupa toqe aka orak loratap laiku. Hupao diosan k'ajkir kankañapaja, hupan uñakaparakiwa, tzaman arupampikiu taqi kunsa katjasi. Huchana kasat qomachasin utjeasinsti, diosan kopir japaro alajpachan kuntasje. Hupaj anjilanakat sipan hukamp hiliriu tukuwayi, hupanakat sipan hukamp aitat suti katokaraki. Diosa janiu kaukir anjilarus hiskiti. Humaj nayan yokajatawa, nayau hichuro hakan chursma. Hanirakiu kaukir anjilatsa hiskiti. Nayau hupana ukipaya, hupasti nayan wawahaniwa. Ukampi sapa munad yokap akapachar kitankan ukapachar siwa. Diosan takpach angelanakapaj hupar yupay chappan. Diosaj anjilanakat siwa. Angelanakaj taihamappan, loktirinakapasti nina lauranak hamarakipan. Ukampis yokapat siwa. Human kapak konuñamaj Dios tata, wiñayatakiwa, rey kankañamasa, chekapar unjañawa, aski kankañaruja munastawa, ñankarusti uñistawa, ukat Diosamaj humar ajlistam, masinakam taipin kusisiñampiu pokantam. Sarakiwa. Tatay, humau orakeroh kaltatpach utaitaja, alajpachasti human luratawa, take ukanakaj tukus hakiniwa, humasti wiñayatakipunitawa, take ukanakaj isirun tataw mirqisini, isir hamau suktapita, isir untat isinukutarakiniwa, humasti paspakisqtawa, hakañamasti janiu tukuskaniti. Diosasti janiu kaukir anjilarus siskiti. Uñisirinakamar atip ayañajkamaj kupi jajar kontasin. Diosar loktañanja tajpach anjilanakaw ajayupje. Qespi asin katokapkani ukanakar yanaptañata kitanitawa. Hebreos payir halja. Hiwasanakaj uka yatiyawi istasaj wali amuyumpi jaisañasaw wakisi. Ukamat takit han maisal sarano kuñasataki. Ka urunakan diosaj anjilanakap toqe churkan uka kamachinakaj wali tz'amaninwa. Huch lorinakasa han poqirinakas mutuyatanwa. Kunjamarak uka hacha qispiasiñar han yaqkañan ukasti mutuyatañat haltañanisti. Pais patatitu uka qispiasiñat nairaqat yatiana. Ukasti kitinakatej uka qispiasiñat istapkan ukanakarakiw hiwastaipin qananchistana. Ukamaros diosaj unanchanacampi musparkan lorawinakampiw uñaistayisto. Ukasti qollana haytoqew kunayman lorayanak munañaparjam churisto. Diosaj janiw anjilanakan munañapar hutir uraqit palktan katuykiti. Han ukasti mayniu machi qawqa qillqatan qananchi. Kunarak haqisti hupat amtasiñamatakisti. Kunatarak hupat amtasisllakistasti. Haqiroj anjilanakat sipan mahuk asulkak lurtaja. Aitat kankañampi. Hacha kankañampiu pilluntaja. Taqi luratanakam apnaqañatakiu katuytaja. Ukamasti taqi kun haqin munañapar katuyasaq Diosaj janiw kunsa han hupan katuyat haitkanti. Ukampis hichakamaj hanira uñiqtanti taqi kunas hupar haisaphatapa. Ukampis Jesusaruj uñiqtanwa. Huparusti Diosaj anjilanakat sipansa ma huk apachatak hisk'aru uskti.
Hiwañampi t'aqisitap laykusti qhapaq kankañampi hacha kankañampi pilluntatawa. Diosaq munasiñapan taqinin askipatakiw hiwañap munana. Taqi kunaw Diosanki, hupan luratarakiwa, taqi wawanakapan qhapaq markapankañap muni. Ukat Diosaq t'aqisin toqe Jesucristoroq askir tukuyana, hupanakan qhispiri paruraki. Q'umachatanakasa, q'umachiris, taqiniw pashpa awkinki, ukat Diosan yuqapaq hilatanaka, sañ hanp'inqaskiti, qillqatansti akhamsiwa. Hilanaka haro sutimat yatiya, tantachasibi taypin q'uchunakan piu yupaychama. Sarakiwa. Nayaq Diosaru katuyasi. Ukasti wasitat saskakiwa. Akan kasktua, Diosaq churkito uka wawanakampi. Kunhamatej ma utankir wawanakaj ma hanchita, ma wilat hutiqa, ukamarakiw Jesusaq haqqam hanchinina, haqqam wilanina, ukamat hiwawi pampi atiphañataki. Kititej hiwañatak tz'amanikan uka supayaro. Ukamat hupaq qhispi, kitinakatej hiwal aqsaras t'aqisiyatjam hakasipki taqi hupanakaro. Cheqpachansa, haniw anihilanakar yanapt'ir hutkiti, hanukasti Abramat saraqir wawanakapar yanapt'iriw huti. Ukatakisti taqi kunansa hilanakap ham tukuñapa wakisina, kuyapayasiri, cheqapa, hilir sacerdote ham Dios nayraqatan tukuñataki. Ukasti t'aqisitap toqe haqin huchanakapan pampachatañapataki. Hupa pachpa t'aqisisaw yant'at uñihasina. Hichasti kitinakatej yant'al puripki ukanakaru yanapt'arakispa. Hebreos kimsir halja. Ukamasti hilatanaka. Humanakasti Diosan hawsat qollan markapapaqtawa. Cristo Jesusaq apostolowa. Hilir sacerdoterakiwa. Wali amuyumpi lup'ipqan. Iyaw sawisaq hupipan uñayst'ayasi. Jesusasti Diosaroq haysapuninwa. Huparoq ukatakiw ut'ayana. Kunhamatej Moisesaq Diosan utapan lurañanakan phojkana ukama. Ukampis Jesusaroq Moisesat sipan huk'am hach'aru aptana. Kamisatej ma uta lurirej utat sipan huk'ampi hach'ar aptataki ukama. Taqi utaq maynin luratawa. Ukampis kunatej utki ukanak Diosaw lorawayi. Ukamaw Moisesaq Diosan utapan lurañanakampi phojkana. Hupan lurañapaq kuntej Diosaq siskan ukanak qananchañanwa. Ukampis Cristo yuqamaq Diosan utapan phojkana. Uka utasti hiwasanakaatanwa. Tukuy kamatej hupar iyawsañani. Kusisiñampi katuqañatak suyit'añan ukapacha. Ukalayku, kamisatej qollan ajayoq qillqatan siski. Hichurutej Diosan arsutap istapqataqa, chuymanakam han qalarayasipqanti. Kunhamatej Israelitanakaq wasaran Diosar kutkata sipkana, yant'apkan ukhama. Uka ukan nayra awkinakamaq nayar yant'apqitana. Pusitunk mara nayan luratanakaq uñhapqtin ukasa. Ukat nayak ukahaqinakatak piñasta, saraktua. Hupanakaq chuymapan hayanpun sarnaqapqi. Hanirakiw nayan takinakaq uint'ay munapkiti. Ukat qapisiñahan juramento lurta. Haniw samarañajar mantapkaniti, sasa. Hilatanaka, amuyasipqam. Hani humanakat khitis han iyawsir ñan qachuymanej tukpati. Hanira khakaskiri Diosatsa sarakpati. Han ukasti maynit maynikam sapur ch'amachasipqam. Pachaq hichur utchipana. Kunhamtej qillqataq siski ukarjama. Ukat humanakat han maynis huchampi atipjasiñapataki. Ukasti chuymapas han kutkatasir tukuñapataki. Hiwasanakaq Cristompi chika katoqripqtanwa. Hiwasatej tukuykam alkañan ukapacha. Kunhamatej qayltatpach iyawsktan ukarjama. Ukamaste qillqataq siwa.
Hichorote humanakaj Diosanarop istaphat ukaja. Hani mainir kutkata sirinakamaj chuimanakam qalara yasiphamte. Kitinakarak Diosan arup istkas kutkata siphamsti. Moisisah kitinakaruteh Egipto oraket epsunkana ukana kanwa. Kitinakampirak Diosasti positunk mara piñasitansti. Huchacha sirinakampi. Kitinakateh wasaran hiwarapkan ukanakampi. Kitinakarurak Diosaste juramentompe arsunsti. Haniu samaranyajaroj mantapkatati sasasti. Kitinakateh han haisapkan ukanakaru. Ukamasti hupanakaj han iaos haphatap laiku han mantapkanti. Hebreos posir halja. Ukamasti Diosan samaranyapar mantanyatak arsubi utchipan wal amuyasinyasawa. Inampis humanakat kaukiris han mantkaspa. Hiwasanakasti hupana kamarakiu suma yatiabi aruna katoktan. Ukampis hupanakan istatapaj inamayakinwa han iausabi chimamp istaphatap laiku. Hiwas iausirinakasti uka samarnyaru mantanyani. Ukampis han iausirinakaroh Diosah sanwa. Ukat kapisiñahan juramento lurta. Haniu samaranyajaroh mantap kaniti. Ukampis Diosah aka olak lurkan ukampiu lurawip tukuyhana. Qillqatansti samarany urut akam siwa. Pakalqor urusti Diosaqta lurawinakap tukuyasin samarana. Wasitat qillqatan saskakiwa. Haniu samarañajaroj mantapkaniti. Ukampis yaqipanaka hanira uka samaranyaroj mantapkiti. Kitinakateh nairakat yatiawi arunak istapkan hupanakan han haisaphatap laiku. Ukat Diosah wasitat yaqa uru chimpunti. Uka urusti hichurua. Ukasti nairat pach arsutanwa. Davidah sanwa. Hichuruteh Diosan arsutap istaphat ukaja. Hani chuimanakam qalara yasiphamti. Josué chachateh Israel tanakar samaran churasapan ukaja. Diosah haniu yaqa urut palkasapanti. Ukamasti Diosan markapatakeh ma quyan samaranya uthaski. Kititeh Diosan samaranya par mantkani ukaja irnaqawipat samarani. Kunhamteh Diosah irnaqawipat samarkan ukama. Uka samaranyar mantanyatakeh wal chamanchasñasaw wakisi. Han kitis ka han iausirinakam sanaqascañapataki. Diosan arupa hakaskiriwa. Tsamanirakiwa. Purapar arini espadat sipan hukampi ariwa. Ukasti hakin ahayupkama, tsakapkama, parpapkama purir arua. Lupibinaksa, chuymamankan amtawinaksa kanstayiwa. Haniu kuna luratapas Diosan nairakatapan imantas kaspati. Taki kuna puniu hupan nairakatapan kanstani. Taki luratasat arsunya sa waktistani. Diosan Jesus yuqapau hiwasan hach ahilir sacerdotisaja. Hupaj alaj pachkamau puri. Ukat huparoh taqi iawsanyampi alcañasa. Hiwasan hilir sacerdotesaj uka kankañasan kuyapt ayistaspa. Hupaj uka kipkarakiu kunayman yantanakan hiwasham unihasina. Ukampis hupaj hanipuni huchar purkanti. Ukamasti munasir Dios aukisaroj iawsañasampi hak'achasiñani. Hiwasat kuyapt'ayasiñapataki. Munasiñapan wakisir urun yanapt'añapataki. Hebreos pisqir halja. Taqi hilir sacerdoteo haqinak taipit aklita. Diosan nairakatapan haqinak lanti arsuñapataki. Taqi huchanakat waqt'awinaka. Wilanchanak loqtañapataki. Kunhamatej pachpa sacerdote hanchint ukasiñanakap t'aqisija. Ukat han amuit irnakata. Saranukutanakatsa kuyapt'ayasirakispa. Ukat ukasiñap laiku huchanakapat wilanchanak loqtañapaj wakisi.
Kamisate hakina kan huchanakapat luqtiki ukama. Haniu kitis hupapach patak hilir sacerdote kaspati. Hanukasti diosau hupar hausasah hajar apti. Kamisate arunar hajar aptikan ukama. Ukapach para kiwa Cristo haniu hupan munayapat hilir sacerdote utaskanti. Hanukasti diosau huparo hajar aptana sarakinwa. Humag nayan wawahatawa. Nayau hichuru hakan chursma. Yakauja kelkatan sarakiwa. Humag wiñay sacerdote tawa. Melquisedec sacerdote jama. Kunapachata Cristo aka ora qinkaskan ukaja. Hupa hachat arsusa. Haistasisau diosaro achiktasina. Kitete hiwanyat qispiañatakir tsamanikan huparo. Haisiri tapatsti diosaj huparo istanwa. Ukamau Cristo yokapa kasint akisiñap toqi haisan yatiqana. Ukam takisisasti hupar iausinakatake wiñay qispiasin chuririu tukuwayi. Ukasti diosau hilir sacerdotit utay. Melquisedec sacerdote jama. Aka toqet arsuñatake walja utjaski. Ukampis tsama kanancheñaj. Humanakan han maki amuitap hatam laiku. Hichakamaj niyau humanakaj yatichinak tukup hanyamana. Ukampis wakisiskakiu diosan yatichawinakapat humanakar yatichañaja. Walit ukartataptawa. Waña mankalantisti lichik umasiptaja. Lichimpi uywatanakasti ñuñuskir wawana kamawa. Kunakitej cheqa hakawej uk haniu hupanakaj amuitapkiti. Ukampis waña mankaj hacha hakinakatakiwa. Kitinakatej amuitasin yatipki. Kunatej waliki, han waliki uk untañatakis yatitapki ukanakatakiwa. Hebreos sohtir halja. Ukamaste ajay toqin hacha haqir tukuñkam naira qatar sarantas kakiñani. Cristo toqit naida yatichawinak maisar apanukusa. Han hukam hasa yatichawinakat palqañaniti. Han wali lorañanak apanukuñani. Cristo arkañani. Han hiwañatakisti huch lurañ apanukuñani. Diosar iaosañasaki uk ni yatqtanwa. Bautismo katokañasata. Cristo iausirinakan qoyan ajay katokatapata. Hiwatanakan haktañapata. Taripawi utjañapatsa yatqaraktanwa. Diosatej ukam munani ukaj taqi akanak yatichaskakiñaniwa. Kitinakatej makotej Diosan qanap katokapkana. Diosan lorawip munapkana. Qoyan ajayu katokapkana. Diosan suma arunakap mailt'apkana. Hutir hakañan tz'amapsa suit'apkana ukanakasti, wasita tej tinkupjaspa ukaj haniu Diosan ukar kutikipstayanksnati. Hupanakpach Diosan yoqapar wasita tz'akatatapata, taqinimpis piskasiatap laiku. Hupanakasti walja hayu katoqer uraqamawa. Yapuchiritakitej sum achurapchiqa, Diosatsti aski katokaraki. Ukampis tz'apinakaki. Han wale qoranakak achuskisi ukaja. Haniu kunatakis walikiti. Diosasti ñanqachiwa. Tukuyaroj ninar pichantataniwa. Munat hilatanaka. Nanakan ukam arsuñaj wakischi ukasa. Humanakaj qispiasin takin qapqtawa. Diosaj chiqapar unhiriwa. Kunte humanakaj lurapkta ukat haniu almaskaniti. Qollan markankir hilatanakar munasi uñestayatamatsa. Yanaptatamatsa. Hichakamas ukam lorasipkaktawa. Ukampis ukasuma chuyimaj sapa mainin tukuykam utjañap munapkta. Kunte suyapkta ukan pokasiñapataki. Haniu hayra tukupjañam munapkti. Hanukasti kitinakatej iausain toqi Diosan arsut churawipa katoqapki taqi hupanakat yatiqasipjam.
Kunapachatej Diosaj Abramar churamao siskan ukapachaja hupapach patakiu juramento lorana haniu hupat hukampi yaka hilirij juramento lorañatak utikanti ukasti sanwa Hisa naya hilarkiraski waqtawi churama wawana kamsa waljaniru tukuya Abramaj llampuchimampiu suitana ukasti Diosan arsutaparhamau katokana hakinaka juramento lurapki ukaja hupanakat sipan hilir laiku lurapji kunapachate juramentompe arsupki ukasti haniu hukamp kuna arsuñas utkete ukamasti Diosa khanpach uñastayan munana kitina kalotej churamau sas arskataina hupanakar hupaste arsutapar han maiktayas churañataki hankakinwa ukat arsutap haro juramento lurana akapa lurawe haniu mait gaspati ukanakat Diosa haniu karis gaspati kitinakatej Diosan imanta siñap takaptan ukanakaj ma hach'achoymachasibi katoktan hupaq churkisto uka suitawiros iyawsaraktan uka suitawiru ajayusaroj sum katjasi kunjamatej anglaj ma barkor katjaski ukama uka suitawej alajpach qollan utan cortina qhipaj kamaumanti kawkirotej Jesusaj hiwasatak taki hisarañatak mantkan ukawjaron ukamau Jesusaj viñatak ma hilir sacerdote tukuwayi Melquisedec sacerdotjama Hebreos paqallqol jalja Melquisedec chachaq Salem marcan ripanwa alaj pachankir Diosan sacerdote para kinwa kunapachatej Abramaj rinakar atipjarnisin nuwasivit kutankan ukaja Melquisedec sacerdotej hupar hiqateriuk mistuna ukaste askinak churana Abramaste nuwasivit apaqankataina ukanakat sapa tunkat maya churana Melquisedec sutej cheqapar unjer rey sañmuni ukampes Salem marcan ripat unt'atarakinwa ukasti somankayir rey sañmunaraki hupan awkipatsa taykapatsa naira awkinakapatsa haniukunas yatiskiti hanirakiw kawkan yoritapasa hiwatapas yatiskiti ukat hupaj Diosan yoqapagaspas ukam viñay sacerdoteja hichaste walikiwa Melquisedec sacerdoten wakiskiritap amuyapjam hiwasa naira Abraham awkisaj hupalo rinakampi nuwasisin apajkataina ukanakat zapatunkat maya churana Moisesan kamache arunakapaljamaj Levi chachat saraqer sacerdotinakaj haqinakalo taqikunat zapatunkat may wayt'añapanwa wila masinakapaapchina hupanakam Abramat saraqir wawanakapaapchin ukasa ukampis Melquisedec sacerdotej hanis Levi chachat saraqirikchin ukasa Abramalo zapatunkat maya wayt'ana Diosan arsutaparjam katokataina ukata ukamat Melquisedec sacerdotej Abramar askinak churana hanirakiw kitis siskaspati aski waqt'awi churirej aski waqt'awi katoqet sipan hilankiw sasaja hiwasanak taypinsti hiwiri hakinakaw zapatunkat maya mayipje ukampis qillqataj Melquisedec sacerdoten hakaskatapat parli ukat saraksna Levi chachat saraqir sacerdotinakaj kitinakatej zapatunkat maya wayt'apki hupanakaj Abramar churasaj Melquisedec sacerdotero zapatunkat maya churapjarakina ma amuyunja kunapachatej Melquisedec sacerdotej Abramar katoqer miskan ukaja Abramaj hanchiparu hanir yurkan uka wawanakap apana Israel markaj levita sacerdotinakan lurawinakapjar lurat kamache arunak katokana hichasti uka sacerdotinakatej haqinakan askiña patak yanapt'asapan ukaja haniu yaqa sacerdoten unistañapaj wakiska sapanti haniu Aaron chachat saraqiripatti han ukasti
Melquisedec sacerdote ñapjamau wakisina. Sacerdote lorawip maiktayasinja, kamachik maiktayata ñaparakinwa. Qillqataq palki uka tatitusasti Israelan yaqa ayllunkirinwa. Uka ayllut haniw kiti sacerdotes mistkiti. Uka qanaskiwa. Tatitusa Judá ayllut saraqiriwa. Kunapayatej Moisesaj sacerdote nakan lorawipat palkan ukaj. Haniw uka ayllut kun sasiskanti. Akasti huk'ampi qanawa. Machaq uinstanir sacerdote Melquisedec sacerdote jamawa. Haniw haqin uchat kamachjar sacerdote ñar purkiti. Han ukasti han tukuskir hakan tzamat huti. Diosasti hupa toqit akam sanwa. Humau wiñay sacerdote taja. Pashpa Melquisedec sacerdote jama. Ukamasti nairir kamache han tzamani inamaya taplaiko ukaru tukushana. Moisesan kamachipasti haniw kun sachiqachkanti. Ukalantisti suma suitawi uthisto. Ukato qirakiw diosaro hakachasta. Uxti diosaj ma juramento lurasao chiqatap kananchana. Mainir sacerdote nakaj han juramentompe utayatakinwa. Ukampis tatito ma juramentompe utayatanwa. Qillqatansti akamsiwa. Tatito ma juramento luri. Haniw maiktaykaniti. Humau wiñayatak sacerdote taja. Ukamat Jesusaj nairirit sipan huk'ampi suma arust'awitap kananchi. Mainir sacerdote nakaj waljaniru tukupje. Hiwasti hupanakan hakaskañap haniw munkanti. Ukampis Jesusaj wiñay hakiritap laiko sacerdote lorañap haniw yaqar churkanti. Ukat hupa toqe diosar hak'achasirinakaroq viñayata qispiaspa. Hupanakatak diosar maiñatakej hupaq wiñayatakiw haki. Ukamasti Jesusaj suykayatan uka hilir sacerdotewa. Hupaq qollanawa. Han kuna huchani. Han aqch'aqañuni. Huchani nakat hitiqtata. Alaj pachatsa huk'ampi alayar aptataraki. Haniw mainir hilir sacerdote nakamakiti. Uywanak hiwayasin wilanchanak sapur loqtañapataki. Nairaqata hupanakan paispa huchanakapata. Ukharusti haqin huchanakapataraki. Ukampis Jesusaj ma kutiki wiñayatak hupapaispa loqtasiway. Moisesan kamachipaq han q'umapki. Ukanakaro hilir sacerdote ñapatak ut'ay. Ukampis Diosaj juramentompi uka kamachi qipat hupan yoqapar hilir sacerdote ñapatak ut'ay. Kititej wiñayatak q'uma tukuyataki huparo. Hebreos kimsa qallqur halja. Taqikun sisktan ukanakat sipan wakiskirej akawa. Hiwasan hilir sacerdotesaj alaj pachan Diosan kupi qapar qunt'ataskiwa. Ukatsti sacerdote jamaj cheqpach qollan utan lorañampi phoqi. Uka utasti tatitun luratanwa. Haniw haqinakan luratakanti. Taqi hilir sacerdote nakaj waqt'awinaka. Wilanchanak loqtañatak ut'ayatawa. Ukat Jesucriston ma kun loqtañapas wakisi. Hupatej aka oraqinkaspaja haniw sacerdote kaspati. Ukampis Moisesan kamachiparjamaj waqt'awinak loqter sacerdote nakaj niyaw akan utje. Ukampis uka sacerdote nakaj kunhamtej alajpachan luraski ukanakar untat lurapqi. Taqi ukanakan uintasitaatap yatqtanwa. Kunapayatej Moisesaj qollan uta lurañapakan ukaja Diosaj huparoq sanwa. Taqi kunsa kunhamtej qollun uñayt'ayksma ukamar amuyt asis luram. Ukampis hiwasan hilir sacerdotesaj huk'ampi suma sacerdote lorawip katoqi. Diosampi haqinakampi sumanktapir machaq arust'awiwa. Ukasti suma arsutanakapjar ut'ayatawa. Nairir arust'awitej aski sapan ukaja haniw payir arust'awij wakiskasapanti. Ukampis Diosaj uka haqinakaroq han aski luraphatap hiqhatana.
sarakinwa. Machak arust awi luran urunakau purinini. Ukapachau Israel markampi, Judá markampi, machak arust awi lura. Aka arust awisti, haniu, kunhamatih naira aukinakapampi lurkayat ukamakaniti. Kunapachateh hupanakaroh Egipto markat irpsungta ukama. Hupanakan uka arust awir han pokap hatap laikoh naya haitanuktua. Kuna arust auteh kaya urun Israelam pilurka ukah akamaniwa. Nayan kamachinakahsti amuyu paru usku, chuyma paru kelkantaraki. Nayah hupanakan diosapa ayawa, hupanakasti nayan marka haniwa. Hanira kiu kitis mainir yatichanyapah munask haniti. Marka masi parusa, hila parusa. Tati turunt am sasaha. Hupanakah takene untap hitani. Hiskat hachakama. Nayaw nyang kaluratanaka pampacha. Hanirakiw huchanakapat mayamsa amtas khati. Kunapachateh ma machak arust awit diosah palki ukah. Nairir arust awiroh merke hatap kananchi. Ukasti ni tukusinyampi iskiwa. Hebreos yatunkir halja. Nairir arust awinsti, diosar yupaycheñatakeh saraya ñanakapa utjana. Ukasti akapachankir koyan utatakikinwa. Tatitumpi hikisin utasti akam luratanwa. Nairaj tokensti koyan cheqa satakis ukauhan kandelerompi, diosar loktat antanak uchain misampi utjana. Payir cortina qipahanki ukachiqa qullanan qullanapa satanwa. Ukauhansti qorit lurat incienso naktayan altarampi qorimpi apakipat arust'awi arkampi utjana. Uka alkamanqansti qorit lurat machatu utjana. Ukachatunsti manasat ant'a uchatana. Arunan tugrupaq ch'uqñatat katayna ukamarak tunka kamachi qillqat qalanakas arka manqankanwa. Arkapat hansti kerubine sat cheqaninaka utjana. Ukaq diosan ukankas katap uñaist ayana. Cheqanaka pampir arkan qupiñap imhatapjana. Hichasti ukhat hukampi qananchañaq haniu wakiskiti. Ukamao taqikunas wakistatana. Sacerdotinakah qollan chiqaroq sapa kutiu diosar yupaychirih mantapjana. Ukampis qollanan qollanap chiqaroq hilir sacerdotikiu maran ma kuti mantana. Ukawjaroq uyuanakan wilap apapjañapanwa. Hupapachpan huchapata. Haqinakan huchanak luratapat loqtañataki. Ukampisti qollan ajayuq akam uñaist ayan munisto. Qollan cheqa utikipanja, qollanan qollanap cheqar mantaña takej, haniraw takej ist'aratakanti. Taqi akanakasti, hichuru takej ma uñaist'awiwa. Diosar ukam waqt'awinakampi, wilanchanakampi luqtas, yupaychasaq haniw q'umachataksnati. Ukaman q'añanaka, umañanaka, yaqip q'umachasiñanakaj patja lurawikiwa. Ukanakah kunapayateh diosah machaqa tukuykan ukakam ch'amanikiwa. Ukampis Cristoh ni hutjiwa, hichasti hupaw aski lorawinakat hilir sacerdoter tukje. Hupasti kauka qollan utantej sacerdotiki uka utah hukam sumawa, pokatarakiwa. Haniw akapachankir haqinakan luratakiti. Cristoh uka qollan chiqaru manti. Haniu cabrito nakana, waka kayunakan wilap lokter mantkiti. Hanu kasti, hupan pachpa wilap loktereu manti. Ma kutiki wiñayatak manti. Okatsti hiwasatakeh wiñay qispiasin hiqhati. Urqu wakanakana, cabrito nakan wilapampi. Altaran nakantat qachu waka kayunakan qillanakapampi. Taqi ukanakamp huchaninakad ch'aqch'ukipatasti. Anqa hatak qullanaptayaspa, q'umacharakispa.
Ukampis ukatej ukamachi uka qau qach'amani pachas Criston vilapaja. Cristosti wiñay hakir ajayu toqiu Diosaro hupa pachpa han q'añusht'at loqtasiwayi. Uka wilapau hiwañar apki uka lorawinakasat q'umachisto. Ukamat hakir Diosar yupaychañasataki. Ukat Jesucristo machaq arust awin sumang tapiripaja. Hupan hiwatapampiu nairir arust awir hamaj haqinakan hucha loratanakapat qispi. Kitinakarotek Diosa hauski hupanakar churañatak arskatayna uka wiñay hakan katokap hañapataki. Ma arust awin pokasiñapatakej kititek uka arust awi lurki uka luririn hiwatapau yatisiñapa. Arust awi luriritik hakaskcheja uka arust awipak hanira uch'amani kiti. Hanukasti kunapachate hiuji ukakiu uch'amaneja. Ukat nairiri arust awej wila wartawimpi utayasina. Moisesaj Diosan taqi kamachi arunakap taqpach markar yatiana. Qiparusti ma wila t'awrampi ma isupu laimimpi aptana. Ukatsti waka kayunakan wilaparu cabrito nakan umam kitat wilaparu chiltana. Ukampiu kamachi qilqataru taqi haqinakar ch'ayakipana. Ukatsti sarakinwa. Aka wilah kuntik Diosa humana kampe arust awi lurki uqananchi. Moisesaste qollanchi qaru yupaychañatak kunakatej utkan uka yana qaru wilamp ch'aqch'ukipana. Kamachir hamasti taqikuna wilampi q'umachatañapa. Hanitej wilah wartas kaspa ukaj haniu huchat q'umachasiñaj utikaspati. Ukamasti alaj pachiyanakat uñakas loratanakaro wilanchanakampi q'umachaña wakisina. Ukampis pachpa alaj pachanker qhapaq yanakaro ukat huk'ampi suma wilanchanakampi luqtaña wakisi. Cristo haniu haqinakan lurat qollanchiqar mantkanti. Ukaq cheqpach qollan utar uñtatakinwa. Hanukasti Cristo pachpa alaj pacharu mantana. Hichasti ukan Diosan nairaqatapan hiwasatak mayiski. Hanira kiu sapakuti hupapachpa loqtasirej mantkanti. Kunhamate hilir sacerdote sapa mara qullanchiqar yaqan wilap loqter mantirikan ukama. Ukama sapan ukasti akapach qaltatpach Cristo walja kutiu hiwañapasapana. Ukampis hichaq aka qhipa urunakan Cristo ma kutiki wiñayatak unsti. Hupapachpau taqi huchanak pampachañatak taqisis loqtasiwayi. Taqi hiwasanakaq ma kutiki hiwañani. Uka qhipachti taripawi uru hutani. Ukamarakiu Cristo ma kutik taqinin huchap pampachañatak taqisis loqtasina. Uka qhipachti wasitat unstanini. Haniu huchanak pampachiriti. Hanukasti hupar suit'irinakal qhispiri unstanini. Hebreos tunkir halja. Moisesan kamachipaj hutañapakan uka askinakat ma unanchavikinwa. Haniu chiqpachaki ukakanti. Ukat uka kamachej han q'umachkaspati. Kitinakatej sapa mara Diosar hak'achasis uka pachpa wilanchanak luqtapki ukanakaroja. Uka kamachitej chiqpachapun huchat q'umachaspa ukaja. Haniu huchanjam amuyasipkaspati. Hanirakiu wilanchanak luqtañas wakiskaspati. Ukampis aka wilanchanakaj hucha loratanakapat sapa mara amtayña takikiwa. Urqu wakanakana cabritonakan wilapaj haniu huchanak q'umachkaspati. Ukat Cristo akapachar hutasaj Diosar sana. Haniu humaj wilanchanaksa waqt'awinaksa munktati. Hanukasti nayaroq ma hanchi churista. Humaj huch pampachañatakej haniu nakt'awinaksa waqt'awinaksa munktati. Ukat nayaqsista. Diosay nayaq akan kasktua. Kamisatej qillqataj nayhat palki ukarjam munañam phuqiriw hutta. Nayraqataj siwa. Diosaj huch apaqañatakej haniu wilanchanaksa
uywanakat waqt'aw inaksa nakt'aw inaksa munkiti kamachej ukamar poqañaw siskchi ukasa ukharusti saskakiwa nayak human munañam poqiriw hutta ukampiw nayrir wilanchanak luqtañaj tukusje ukalantej machaqa ut'ataji Diosasti hiwasaro hupata kiw yaqachisto Jesucriston Diosan munañap pokatap laiku hupan hanchip makuti viñatak luqtasitap laiku Take judío sacerdotinakaj sapuru wilanchanak luqtapji sapakutis paispak luqtasipki ukanakasti hanipuniw huchanak pampach kaspati ukampis Jesucristo huchanak laiku mas sapa wilanchak wiñatak luqtasiway ukatsti Diosan kupihaparu qontasi ukauhan hichak suyaski taqi unisirinakapar atiphankama Diosa hupar katuyasiriroj mas sapa luqtabi toqiki wiñatak qomachje qoyan ajayusti akham sasao qananchisto Kuna arusta'awtej hupana kampi khawrunakan lurka ukaq akhamaniwa siutatitoja kamachinakaqsti chuymaparu usku amuyuparu qillqantaraki huchal uratanakapsa hanwali luratanakapsa hanirakiu mayamsa amtas qhati Ukhamasti kunapachatej huchanakaj pampachataji ukhaja haniu hukampi huchato waqt'awinak luqtañaj wakisqhete hilatanaka hichak Jesusan wilap toqej han aqsarasao qollanchi qaroj mantsna uka machaq hakan taki arkasina hupaw hanchip toqi uka machaq hakaskir taki hist'ararapisto Diosan utap apnaqiri ma hilir sacerdote uthisto ukat Diosaroj cheqpach chuymanpi taqpach iyawsañanpi han walinakat q'umachat chuymanpi hanchina kasas q'uma umanpi hariqat hak'achasiphañani ch'aman sayt'asiphañani han pachasisa kuntej suyktan uk iyawsasina Diosasti kuntej arsuaykisto uk phuqaniwa maynit maynikam yanapt'asñatak ch'amachaphañani huk'ampi munasin utqañapataki aski lorawinak lorañataki hanipun tantacha sibinakasar sarañ armasiñaniti kunhamtej yaqipanakaj armasipki ukhama hanukasti maynit maynikam ch'amanchasiphañani tatitun urup hak'ankatap yatisina kunatej chiqaki uk yatkasin huchichasiskakiñan ukaj haniu huchanakasat wilancha luqtañaj wakisqheti hanukasti aqsarkan taripawinpi aqkir ninanpikiw suitqisto Diosasti uñisirinakapaluj ukham tukhani kunapachatej maynej Moisesan kamachipar han phoqcheja ukat pani han ukaj kimsa erkatirinakaj utjchi ukaja han khuyapt'ayasis hiwayañatak huchanchatawa ukhamasti hanit humanakaj amuyapkta kitinakatej Diosan yoqapar hisk'achapki wilaparus hisk'achapki munasir Diosan ajayuparos hisk'achapki ukanakan huk'ampi mutuyabi katuqañapsti ukawilaw arust'awit qananchi ukampirakiw hupanakaj Diosatak yaqachatapqi tatitun arsutap ni yatiraktanwa Nayaru cheqapar uñhañaj waqt'itu nayaw hupanakar kut'ayaska ukat sarakiwa Tatitu markapar taripaskani hakir Diosan amparapar halt'añaj aqsarkayapuniwa ukampis humanakaj nayra urunakat amtasipqam kunapallatej humanakaj Diosan qhanap katuqapkayata llamp'uchuymanpi nowasiñan t'aqisipkayata ukha humanakat yaqipanakaj taqi haqinakan uñijkataw hisk'achat uñijasi yaqipanakasti wali nuwjataw uñijasi mayninakasti t'aqisirinakam chikaw muturaki humanakasti karsilankirinakat khuyapt'ayasipqayatawa kusisiñanpi yana kamsa aparayasipqayataqa alaj pachan ukat huk'ampi suma wiñayatak katuqañ utjatap yatisina ukhamasti hani iyawsañanakam chaqtayasipqamti uka iyawsañ laykusti ma hach'achurawi katuqapqata
Humana kasti takisinyan chamani ñanakama wakisi. Diosan monañap lorañataki yukamara kuntek arsuaykan ukka tokañataki. Qillqataq siwa. Kitite hutañapaki ukaj hank'aki puniw hutani. Haniw huk'ampi suykaniti. Nayan aski iyaw sirijaj iyaw sawi layku hakani. Qhepar kutan ukhasti haniw hupat kusiskati. Hiwasanakasti haniw qhepar kutirinakaaptanti. Hanirakiw huchanchawir sarinakaaptansa. Hanukasti iyausas qhispiasin hiqatirinakaaptanwa. Hebreos tunkamayanir halja. Iyausañaq taqi chuymanpi katoqan suyktan ukawa. Han uñihkasin taqi chuymanpi iyausktan ukawa. Nayra awkinakasaq iyausañani phatap layku askit uint'atanja. Hiwasanakaq iyausawi layku yattan. Diosan arupampik alaqpachampi akapachampi luratapa kuntejichaq uñihtan ukaq han uñihkayat luratanwa. Abel chachaq iyausawi layku Caín hilapat sipan Diosaroj suma waqt'awi luqtana. Ukat Diosaj huparoj askit uint'ana. Waqt'awina kapsti katuqarakinwa. Ukamaste Abel chachaq hiwata akchisa iyausañap toqej parlashka kiwa. Enoch chachaq iyausawi layku hanir hiukas alaqpachar aptatajana. Ukatsti huparoj haniw kitis uñjanti. Diosaw huparoj apasiwayjatayna. Qillqatasti siwa. Hanir aptatakasaq Enoch chachaq Diosaru kusisiyatayna sas. Han iyawsañanpej haniw Diosaroj kusisiksnati. Diosar hayk'achasiñatakej maynej Diosan utjatap iyawsañapawa. Hupar thaqirinakar askinak waqt'iritap iyawsañaparakiwa. Nue chachaq iyawsawi layku Diosar haysana. Ukatsti ma barkalurana utapankirinakar qhispiñataki. Kunapachatej Diosaj han uñihatakansa ukanakan lorasiñap yatiikan ukhaja. Nue chachaq uka pachpa iyawsañanpiw akapachankir haqiroj huchanchana. Ukham iyawsatap layku askir katoqatana. Abrahamaq iyawsawi layku Diosan hawsatap haysana. Ukatsti kawkharutej Diosaj churama usiskan uka chiqar sarañataki mistuwayana. Uraqipat mistusaj haniw kawkir saratapsa yatiskanti. Iyawsañap utjatap layku yaqamarkankir haqqam hakasina. Diosaj kawkir uraqtej hupar churañatak arskan uka uraqina. Hupaq chuqllu utanakan hakasina. Ukamarak Isaac Jacob chechanakasa hupanakasti Diosaj hupanakar churañatak arskana uka uraq katoqapharakina. Abrahamaj uka suma utayat marka suyt'askana. Diosan lurt'at marka. Sara warmiq iyawsawi layku han wawachasiri kasina. Abrahamas walichuymani kasin wawaniñatak ch'am katoqana. Wawachasiñapatak Diosaj alskatayna ukan arupar iyawsatap layku. Ukamasti Abrahamaj ni ch'ama qaritajasinsa alaq pachankir warawaranakama. Qotatiya ch'alliham han hakkay wawanakaniw tukuwayi. Taqi uka haqinakaq kuntej Diosaj churañatak alsuaykan ukhan katoqasaw hiwarapjana. Ukampis iyawsañani phatap laykoq hayatak untapjana. Aruntap harakina. Ukamat akapachan ma huk apacha sarir haqinakap phatap yatisipjana. Kitina katej ukam alsupki ukanakaja. Ma marka thaqasipkatap amuyayisto. Hupanakatej kawka oraqitej mistunipki ukat lupisipkasapan ukhaja, pachpa oraqiparu kut'apjasapana. Ukampis hupanakaj mas suma marka munapjana, ukaste alaqpach markawa. Ukat Diosaj hupanakan Diosap satañja han p'inqaskiti. Hupanakatakisti ma markaw wakichataaski. Abrahamaj iyawsawi laykurakiw kunapachatej Diosaj yant'kan ukapachaj Isaac wawap vilancha loqtañatak irpana. Hupaj uka mas sapa wawap loqtañatak hank'akinwa.
Diosaj hupar akam arsuaikchin ukasa. Isaac wawam toqeu humaq wawanakaniyata. Abrahamasti Diosaro hiwatanak haktayñatak tz'amanitap unt'ana. Ukatarak Abraham wawaparo hiwatanak taipitsa kutsuyasqaspa ukam wasitat katoqhana. Isakaq iyaw sawi layku hakuumpiro isaumpiro qhipa urnakan walja askinak churañatak alsuayana. Hakuuq iyaw sawi layku niya hiwañampi kasin husian sapa mayni wawanakapal walja askinak churañatak arsuna. Ukatsti Diosaroj tuhrupa tuhrtasisaw yupaychana. Husiaj iyaw sawi layku hiwañampi kasasana. Israelitanakaj akat qiparoj Egipto markat mistqapqaniwa sasa. Ukatsti kontejch akanakapampi lurapqañapakan uksa alsuayarakina. Moisesaj yurkan ukaj iyaw sawi layku awkipa taykapaj kimsa paqsi imantana. Hupanakaj wawan wali hiwakitap uñhapqana. Ukatsti haniw riyin hiwayapqam sat alsutaparos aqsarapkanti. Moisesaj iyaw sawi layku chacha wakt'anqasaj faraonan puchapan yoqapawa sas han sayasin munkanti. Han ukasti Diosan markapam chika uñisitañ munana. Ma huka urnak huchan kuchist'añanakat sipansa. Hupaj Cristo layku t'aqsiñan askitap amuyana. Egipto markan qamir yanakat sipansa. Diosan hupar churaña paakan uksuit askana. Iyaw sawi laykurakiw Moisesaj Egipto markat sarjana. Riyin tititapar han aksarasa. Kuntej amtkan uksti amtapuninwa. Han uñihkay Diosaros uñihkaspa ukama. Moisesaj iyaw sawi layku Pascua uruyana. Ukatsti wilampiw utapunkunakal tz'aqch'ukipayana. Ukamat hiwayir anjilaj Israel tanakan tayna wawanakapar han hiwareñapataki. Israelitanakaj iyaw sawi layku marro husat qotja wayanja makatapjana. Ukatsti kunapayatej egipcionakaj ukam makatañ munapkarakin ukaja umampe aqskata saw hiwarapjana. Jericó markan hach'a perqanakapas iyaw sawi layku allitatana. Israel tanakaj pakal q'uru muytapkan uka qhipata. Raab sat han wal sarnaqer warmiq iyaw sawi layku han ist'asir haqinakam chikaj han hiukataynati. Israel ankir uñaqa haqinakar sumachuymanpi katuqatap layku. Kunat huk'ampirak arsusti Gedeón, Barak, Sansón, Jepté, David, Samuel taqi hupanakat arsuin haniw tukuykiristi khamarak profetanakatsa. Iyaw sawi layku yaqa markanakaros atipapjana. Chiqaparu apnaqapjarakina. Kuntej Diosaj alskatayna katoqapjana. Leonanakan lakanakapsa hist'antapjarakinwa. Han hiwarkay ninsa hiwarayapjanwa. Espadampi hiwayatañatsa haltapjarakinwa. Han ch'amani kasas ch'am apsusaw noasiñatakir sait asipjana. Uñisirinakapan ejércitopar atipjasa. Warmina kasti hiwirinakapar hakaskir katoqasqapjana. Yaqipanakaj t'aqisin taypin hiwarapjana. Qispiatañ han haysasina. Ukamat mas suma hakañar hakatatañataki. Yaqipanakasti sawqch'ukita, hawqjata, kadenanakampi ñach'antata, karsilanakar hist'antataw t'aqisipjana. Yaqipanakaj qalamp k'upjataw hiwapjana. Payar kuchjata. Hanukaj espadampi hiwarayata. Ovejan lipichipampi, cabriton lipichipampi, uskuntata uksar aksar sarnaqapjana. Hankunani, llakt'ata, chuqrinchhataraki. Akapachaq haniw hupanakatakej askikanti. Wasaranakana, qullunakana, putunakana, uraq p'iyanakan khuy akasarnaqapjana. Taqi hupanakasti suma iyawsañanipchin ukasa, haniw maynis kontej Diosaj churañatak arskatayna katoqapkanti. Diosasti hiwasanakat amtasisaq
hukampis humanak wakillataina. Ukamat hupanakan hiwasanakam chikachasisin q'umachata phañapataki. Hebreos tunkapayanir halja. Ukamasti hiwasanakaq walja yawsañan haqinakampi muyuntatasaqa kunate halk'ikisto ukamarak han walt'aykisto uka hucha maysara apanukuñani ukatsti ch'amanchat halaphañani kunate nayraqatar halañasaki ukana Jesus haruy untañani yawsañasaq hupat huti huparaki uka yawsañas askir tukuyi Jesus asti cruzan mutuna uka p'enqa tukuñ hiwañar han yaqasa hupaq t'aqisin qhipat kusisin utjañap yatina ukatsti Diosan kope hapalo quntasina ukalayku Jesusan aski sarnaqawipat lup'iphan hupasti hucharnakan amparapan wal t'aqisina hanipun qarqasiphamti hanirak mayqt'asiphamsa humanakasti huchampi nuwasisaq haniw hupkham hiwañaroq puripktati Diosaq wawanakaparham iuqt'apktam uk almasipqtaqa qillqatan siwaq nayan wawaqa tatitunchi qachataparhan hisk'achamti hanirak toqinoqatapampis mayqt'asimti tatituq kitirutejmunki ukaruq chiqachiwa wawaparham katuqki ukarusti mutuyarakiwa humanakan askimatakiw mutusipktaqa Diosasti humanakaroq wawaparhama uñihasipktam Kiti wawarak aukipan han chiqachat uthisti. Diosate humanakar han chiqachap kiristamqa, kunhamtej aukej wawanakapar chiqachki ukhamqa, haniu chiqpach wawanakapapktati, hanukasti q'ahat wawanaka kipqtawa. Ukhamaros kunapayatej wawanaka kayatan ukhaq, hanchi aukinakasaq chiqachistanwa. Hiwasanakasti ist'alakiyatanwa. Hichasti hanit ukat hukampi hakan hiqatañatak alaqpach aukisar ist'añasasti wakiskisti. Hanchi aukinakasaq huk'apachata kikiw chiqachawayisto. Kunhamtej amuyupan waliki ukhamaro. Ukampis Diosaq hiwasan askisatakiw chiqachisto. Hupkham qullan tukuñasataki. Chiqpachan samutuyawi katoqtan ukhaq haniw sumakiti. Hanukasti usustuwa ukampis maynitej ukam toqe yatiqchiqa sumankañan hakaña chiqapan hakan yatiqaski ukamasti qarit amparanakama aythaptat qunqurinakamsa ch'amanchas chiqaptayapqam ukasti chiqap thaki thaqapqam ukamat ukawiqchu kayoq waliptañapataki ukasti hanirak mayamsa q'iwsus hañapataki Taqinimpis sumankañan kasipqam q'uma hakañan sarnaqasa hanukampisti haniw khitis tatituruq uñiqkaspati haniy khitiros Diosan munasiñapaq pistapati ukhamat han maynis ma k'ask'a qurar uñitat haqinakar han walt'ayasqañapataki humanakat han khitis wachoq huchan sarnaqpati kunatej qullanaki ukaruq hanirak hisk'achpati Isau chachasti ukham lurana, ma huka manq'alaykukiw hilir kankañap alhasina. Humanakaq yatipqtawa, kunapachatej Isau chachaq awkipat aski waqt'awi katoqañ munan ukhaqa, haniw churatakanti, wal hachkchin ukas haniw kun lurañas wakisqanti. Humanakasti haniw Israelitanakama hak'achasipktati. Kaukir qoyotej llamt'ayhamakan ukaroqa. Uka qoyoq ninihama waqana. Kaukantej laja ch'amakasa thayas utikana ukaroqa. Hanirakiw trompetan phust'atapsa. Diosan arsutapsa ist'apktati. Uk ist'irinakasti han huk'ampi palqañapatakiw achikt'apjana. Kuntej siskan uka arunakaroq haniw haysirhamapkanti. Kiti haqiteja, hanukaq uywasa, uka qollur taktkani, ukaq qalampi k'upjasa, hanukaq espadampi hiwayataniwa. Kunatej utkan ukaq sinti aqsarkayanwa.
Moisés pachpausana. Aksarañat katatiskta. Ukat sipan humanakaj Sion qolloro. Hakir Diosan alaj pach Jerusalén markaparu. Diosar yupaychañatak tantachat warang anhilanakaro hakachasiptaj. Ukamalak alaj pachan qillqantatapki uka Diosan nairir wawanakaparusa. Taqinir taripir Diosaru. Diosaj askir tukuyki uka aski haqinakan ajayuparu hakachasiptaj. Machak amtawi arhatir Jesusaru. Qomacha taktan uka vilaparu. Ukaj Abel chachan vilapat sipan huk'ampi yatiyir wilawa. Kunapachatej Diosaj qhoro arumpi arjayapkatam ukaj amuyasipjam. Han haniu saphamti. Israel tanakasti nairapachaj haniu istapkanti. Ukat mutuyatapjana. Ka urunakan Diosaj paljaykan ukaj arupaj aka uraqero katatiyanwa. Hiwasatej Diosan alaj pachat arsutapar han istgañani ukaj mutuyata unjasiñani hichaj hupaj siwa. Ma kutimpiu katatiya hani orakikti hanukasti alaj pachampach katatiya. Ma kutimpiu sasasti Diosan taqi lorawinak apakatañap amuyayistu. Unqtirinakas han unqtañapataki. Diosaj kaukir marktir churkisto ukaj haniu unqtayata akaspati. Taqi ukat yuspagalañani. Diosaroj taqi amuyusampi upaychañani. Yukamarak taqi aqsat añampi ukaw huparoj kusisiyi. Diosasasti taqikun nakhantir ninar untatawa. Hebreos tunka kimsanir halja. Mainit mainikam hilapurjam munasipjam. Utamar porinipki ukahakinakar katoktañ han almasipjamti. Yaqipanakasti ukam katokasaj han yatkasaw anhilanakar qolpachapjana. Katunta takinakat amtasipjam. Hupanakam chikas katunta taapkasma ukama. Kitinakatej chogrinchhatapki ukanakat amtasipjam. Humanaka hupanakama unihasipjarakisma. Chacha warmi haqichasit sarnaqawiroj taqinipun waqaychapjan. Chachasa warmisa han yaqanakampej wachuqan sarnaqaphamti. Wachuq huchan sarnaqiriroj Diosao taripani. Han qulqiroj munaphamti. Qawqatej uthapktam ukampej kusisitakipjam Diosasti siwa. Haniu hait kamati, hanirakiu arm kamasa. Ukamasti taqiya osañampi arsuñasawa. Tatitu yanap trejaja, haniu sarkati, haqisti kunarak kamachitanisti. Irpirina kamat amtasipjam. Hupanakaw Diosan arunakap yatiyapjam. Hupanakan sarnaqawipat lupipjam. Ukatsti hupanakan iyawsawip arkapjam. Jesucristo wasurusa, hichurusa, wiñas pashpakiskiwa. Humanakasti hani yaka han untat yatichawinakampej apayasiphamti. Diosan monasiñapampi chuimar ch'amanchañaj huk'am sumawa. Manqañanak hat kunayman arsutanakar phuqañat sipana. Uka arsutanakaj haniu kunapachas askikanti. Hiwasanakan ma altara uthisto. Uka altaratsti naira qullan chiqankir sacerdotinakan manqañapaj haniu wakiskiti. Ukampis hilir sacerdotej qullan chiqawjaroj uywanakan wilap apje. Ma waqt'awjam huchat apaqañataki. Ukampis uka uywanakan aychapaj campamentot anqajar nakhantayatawa. Ukamarakiw Jesusaj malkat anqajan hiwayatanja. Wilap toqe haqinakar qomachañataki. Ukamasti Jesusan pichikay campamento anqajar mistuñani. Ukasti kunhamte hupaj t'aqisiwayki uka kipkarak t'aqisiñani. Haniu akapachan wiñayatak uthir markaj uthikistuti. Hanukasti hutir marka thaqasktan. Ukat Diosaroj Jesucristo toqe yupaychañasa. Aka yupaychañisti
aski waqt auham loqtanya sawa. Ukamasti lakana kasampi upaychap khanyani. Humana kasti mainina kar aski luransha kunatej uthaptam uk mainina kampi halhasincha han armasip hamti. Ukalurawi kau Diosaroh kusisiyi. Irpirina kamar haisabham. Hupanakaroh istabharakim. Hupanakar han inakt asaw humanakar unihaptam. Diosaj take lorawi nakamat hupanakar maikani uk yatisina. Kunate hupar kusisiki uk lurañatak ch'amachasibham. Han ukamakani ukasti humanakatake haniu aski kaniti. Nanakatak Diosat mayibham. Nanaka suma chuyimampi lurabhatak amuyasibhta. Takikunansa suman sarnakañ munabharakta. Takikunat sipansa Diosat mayibhañamatakiu achiktasipsma. Nayan humanakan ukar hankak purinya hataki. Sumankan churir Diosaj tatit Jesucristo saru hiwatanak taipit haktayawayi. Ubihanakan hacha awatiriparo. Hupaj wilapampi wiñay arustawi arsuwayi. Uka Diosay humanakaloh qoma takikunansa aski tukuypan. Munanya pokaphañamataki. Jesucristo toqui conteji wasanakan lurañ munki uk lurarakpan. Jesucristo wiñayatak hach'anchatapan ukamapan. Hilatanaka. Aka huka ewa arunak taqichu imay katuqtasiphan. Piatiphan Timoteo hilatasaq karsilat mistjiwa. Hupate hank'ak purininiha nayamp chikaw humanakar tumpir irpani. Erperina kamaro takinir aruntaphan. Yukamara qoyan markankirinakaros. Italia markankirinakaj aruntanip haraktamwa. Diosaq kuyapayasiñap humanakar churanpan.